Yes, reka mbasuhuze kandi nkomeze mbashimire mwese mukomeje kuba natwe mu biganiro byacu byo bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Uyu ni wa mwanya mwiza tugorotse kugira ngo tubahereze amakuru agiye atandukanye agezweho mu mikino hano iwacu mu Rwanda, aho tugiye kuba twibanda muri equipe zigiye zitandukanye hano mu gihugu. By'umwihariko tugiye kuba twibanda ku mukinnyi ukomeye cyane w'umunyarwanda uwo bita Byiringiro Lague waciye muri equipe Aprfc. Amakuru menshi arimo kumuvugwaho n'amakuru akomeye cyane amwerekeza mu yindi equipe, bivuga yuko ashobora kuba agomba kwerekera muri indi equipe ikomeye hano mu gihugu mu Rwanda. Ubwo rero nyuma yo kuvugwa yuko equipe ya Aprfc, amakuru menshi cyane yari amaze iminsi avugwa yuko uyu musore nyuma yo gutandukana n'ikipe ye hariya mu Barabu yuko uyu musore yaba agiye kugaruka muri equipe Aprfc. Biravugwa ko rero iyi dosiye ishobora kuba yaramaze kuba irangira, ahubwo uyu musore ashobora kuba agiye kwerekera muri equipe yindi ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu ikipe ya Rayon Sport. Menya ngo byifashe bite? Wamenya ngo iyi dosiye y'uyu mugabo Byiringiro Lague byifashe bite, dore yuko hari umugabo ufite abana bagera kuri 2 gose mu minsi yashize aherutse kwibaruka. Ubwo rero umubane natwe tubabwire amakuru menshi cyane arimo kuvugwa kuri uyu musore Byiringiro Lague. By'umwihariko turaza kuba tunatembera tubabwire mu makuru arimo kuvugwa muri equipe Aprfc, tubabwire ngo bimeze bite. Amakuru arimo muri equipe ni menshi cyane, ibintu birakomeye cyane, abakinnyi batangiye gusinya, abandi barakomeje mu biganiro. Ubwo rero turaza kuba tuganira byinshi cyane muri kuvugwa muri equipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu iwacu mu Rwanda. Ubwo rero byinshi birimo kuvugwa kuri uyu mukinnyi ntabwo ari umukino ahubwo ni umukinnyi Byiringiro Lague. Ubwo rero byinshi no kumuvugwaho ndetse n'andi makuru menshi cyane arimo kuvugwa muri equipe ya Aprfc. Tugiye kuza tubafire imuziri muzingo tubabwire ngo bimeze bite, tubabwire ngo byifashe bite muri no kipe yambara umukara n'umweru hano mu Rwanda. Reka tubabwire yuko mwe turi muri kiganiro mukamutarakanda kuri yo buto ya subscribe. Uyu ni wa mwanya mwiza ko mwakanda kuri yo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano mu buryo bwa buri munsi. Kanda subscribe niryo banga ryo gukomeza kubana natwe mu buryo buhoraho. None ukande kunzogera, mare gukanda kunzogera kandi liking iki kiganiro rwose, kuko turabizi neza yo kuri buze kuryoherwa n'amakuru tugiye kuba tubahereza. Numara gukora like, manura muri comment tubwire mbese nk'abakunzi ba Nyamukandagira, nk'abakunzi ba Aprfc, mwakwakira mute, mbese mwabyakira mute Byiringiro Lague aramutse agiye muri equipe ya Rayon Sport? Mwabyakira mute nk'abakunzi ba Nyamukandagira? Ese nk'abakunzi ba Reyo mwe mwabyakira mute Byiringiro Lague umwana wa equipe ya Aprfc? Ibyo rwose nta kwiri gubaririza. Lague mu minsi y'imbere mu minsi yashize kuri derby yahuje equipe ya Aprfc na Rayon Sport, yaje kugaragaza yuko anashyigikiye cyane ikipe ya Aprfc. Agaragaza yuko umwana we agomba guhora yamwambitse umukara n'umweru, bagomba guhora bamba umukara n'umweru kubera yuko ari abantu ba equipe cyane. Byiringiro Lague gose yarabigaragaje yuko ikipe ya APR ari nk'ababyeyi be. Ubwo mbese mwabyakira mute cyangwa se byafatwa bite muramutse mwumvisha uyu mukinnyi Byiringiro Lague ngo yageze muri equipe ya Rayon Sport? Reka tubahereze dosiye yose uko imeze, mbese nuko byifashe, mbese amahirwe arangana iki kugira ngo abe yajya muri equipe ya Rayon Sport? Mbese byapfiriye he ibyo kuba yaza muri equipe ya Aprfc uyu musore Byiringiro Lague? Kuko byavuzwe cyane yuko ashobora kuba yaza nyuma yo gusezererwa, mbese nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Sandvik. Ubwo rero nuko byifashe. Reka tuze tubabwire ngo bimeze bite, niki cyatumye ataza muri equipe Aprfc. Reka twibutse yuko mwe turi muri kiganiro amajyaruguru, amajyepfo, ibirasirazuba, uburengera bwajya umujyi wa Kigali na muri hanze y'igihugu. Mwese tubahe ikaze. Reka tubahe ikaze nk'abakunzi bacu bakadasohoka muri mwatuye kuba tubahereza amakuru agezweho mu mikino hano iwacu mu Rwanda.
Reka tutangire turi ku updatinga mu makuru arimo kuvugwa muri equipe Aprfc Football Club. Ku munsi w'ejo equipe Aprfc Football Club yaje kuba ikina n'ikipe ya Musanze Football Club ari ya mu karere ka Musanze kuri stade ubworoherane, aho equipe ya Musanze Football Club yakira ikipe Aprfc Football Club ni mu mukino wa championnat y'ikiciro cya mbere hano iwacu mu Rwanda, Rwanda Premier League. Ubwo rero ni umukino utangiye isaa 9, aho ikipe Aprfc Football Club gose yaserutse abafana bamanutse ari benshi b'ikipe Aprfc Football Club bari mu byishimo, bona yuko ifitiye icyizere yuko bari buze kuba bacura amanota atatu gose agomba gutaha muri equipe yambara umukara n'umweru. Match yaratangiye ikipe Aprfc Football Club, bona yuko n'umukino wabonye yuko ikipe Aprfc iri hejuru, yari ishaka kuba yatsinda, yari ishaka kuba gose yatsinda kandi ishaka gucura amanota atatu, niko byagenze rero. Gusa nubwo ikipe Aprfc yagiye ihusha uburyo bwinshi, nubwo yagiye ihubura amahirwe imbere y'izamu, kagenda ihushwa ibitego byinshi byagiye bibagwa, ariko bikarangira bitagiye mu rushundura. Haje kuba penalty rero muri uyu mukino, ayo yanateje imvururu no mukino. Penalty yaje kuba itegwa na Mugisha Gilbert, barafinda igitego cya mbere cye muri championnat muri iyi sezo, abaragitsinze nyine kuri penalty nziza cyane. Go umuzamu bita Shauri we wanze kujya mu izamu, abanarakinyoye gose uruncundura ziranyeganyeze. Ubwo rero ni gutyo umukino waje kuba urangira, ikipe Aprfc Football Club bimanukanye amanota yayo atatu mu mujyi wa Kigali, yavanye hariya mu karere ka Musanze. Ni gutyo byagenze. Ubwo rero ikipe Aprfc hari inkuru uyu mukino urimo yagiye hanze gose icicikana yuko yamaze kuba ishinyisha, yamaze kuba intagari ishinyisha, yamaze kuba isinyisha, yamaze kuba isinyisha gose inkuru uwo bita Bruno Taifa yagiye atereka hanze yuko ikipe Aprfc Football Club imaze kuba yasinyisha umukinyi bita Hakimu Kuanuka, uwo mukinyi ukina muri Sport Villa Sport Club Villa yara muri Uganda, hariya mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hariya muri Uganda. Nyine ni umukinyi ukina asatira ariko aciye ku ruhande nk'umuwinga. Ubwo rero nibi n'amagambo yavuzwe, n'amagambo y'amakuru yatangajwe yuko ikipe Aprfc Football Club yamaze kuba yasinyisha uyu mukinyi Hakim wari mu gihugu cya Uganda. Bivugwa ko ategereje gukina imikino igera kuri 2 kugira ngo aze kuba yaza hano mu gihugu mu Rwanda gukina ikipe Aprfc Football Club. Ntago biragaragazwa yuko official ikipe Aprfc Football Club nto yabishira hanze ko uyu musore yamaze kuba yasinya, ariko ni ndani uwo bita Bruno Taifa yasize hanze. Reka tugereza turebe nimba turabona official yo mu buyobozi ndetse iva muri equipe ya Aprfc Football Club. Natwe turaba tubaye tubageza amakuru yuzuye. Reka tubabwire yuko uwo bita Byiringiro lague ni umusore mu minsi yashize byavuzwe yuko agomba kuza muri equipe ya Aprfc Football Club. Bivugwa ko ari no mu biganiro n'iyi equipe, byaravuzwe cyane pe, byaravuzwe yuko uwo bita Byiringiro lague ari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Aprfc Football Club. Wakwibaza ngo byaje kuba bigenda bite kw'iyi nkuru byarangiye izimye. Uyu musore Byiringiro lague ikipe ya Aprfc Football Club ya Darikovic yasabye abakinyi batatu barabamwemerera, ubu ngubu barabamwemereye, bamubwira ko bashaka abakinyi babatiteri mu makipe yabo ndetse bari babatiteri muri equipe nationale zabo. Ubwo rero uwo bita Byiringiro lague murabizi yuko atagihamagagwa muri equipe nationale Amavubi, kugira ngo agaruke muri equipe byagorana. Ni umwana wa equipe ariko byagorana kubera yuko barafinda arahari, Muzungu arahari, Baka arahari. Kugira ngo lague aze abakinyi b'abanyarwanda bakomeze kwibyiga ari benshi n'abanyamahanga bashaka kubagabanya byagorana, kandi ikipe Aprfc ishaka kubaka ubusatirizi bujyana. Niyo mpamvu rero lague kuza muri equipe Aprfc Football Club byagorana, kubera ko ikipe Aprfc ishaka karite zirenze, abakinyi bafite karite zirenze iza lague.
ubwo haje andi makuru, haje indi nkuru ikomeye cyane y'umwakaka iri guca ibintu ivuga ko Byiringiro Lague ari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Rayon Sport. Byiringiro Lague ngari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe Rayon Sport irimo kumugendera runono ngo Byiringiro Lague ashobora kuba ari kwitegura kuba yaza i Kigali hano mu Rwanda kugira ngo basoze aferi, basoze transferi, maze mubone ari gukina ikipe ya Rayon Sport. Mbese nk'abakunzi ba Nyamukandagira muramutse mubonye Byiringiro Lague ari gukina ikipe ya Rayon Sport, mwakumva bibanejeje cyangwa mwakumva ibikomere yatezaga ikipe ya Rayon Sport? Muzi yuko Lague ari mwe mu bakinyi bazongaga ikipe ya Rayon Sport mu gihe ikipe ya yabaga bari gukina. Kwa rero reka tutegereze turebe ese arasinya muri Rayon Sport cyangwa arajya ahandi. Tutegereze turebe, gusa amakuru hari nuko Byiringiro Lague arimo kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, ibiganiro bigeze kure byo kuba yaza gukinira ikipe ya Rayon Sport. Reka tuyange amaso turebe nimba bizaza kuba bikunda, gusa ngo ntago yasinyamo amasezerano menshi, amenshi ngo yasinya na amezi 6. Ntago yasinya gose ngo amasezerano y'igihe kirekire, ntago ari amasezerano menshi ahubwo ni amasezerano y'igihe kirekire. Ntago yasinyamo amasezerano y'igihe kirekire kuko ashaka kongera kwigira gukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ngo reka tugereza turebe niba Byiringiro Lague uko inkuru zirimo kuvugwa ndetse n'amakuru arimo agezwa cyara avugwa yuko uyu musore Byiringiro Lague agiye kuba yaza muri ekipe ya Rayon Sport. Icyo biraza kuba bicura niba koko biraza kuba ari byo. Reka tugereza turebe ese biraza kuba confirmed cyangwa birakomeza kuguma mu magambo. Reka dutegereza turebe niba Byiringiro Lague araza kwa sesekara hano i Kigali mu Rwanda aza gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Reka tubabwire ngo mwese twanye muri kiganiro, reka tubashimire cyane kandi dushimire mwese mukomeje kubana natwe mu buryo bwa buri munsi mu biganiro byacu bigenda bitandukana, bigenda bitambukana kuri Rwanda Media. Mukomeze kugira ibihe byiza.